amakuru y'ukuri, amakuru tosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua Entertainment Rugenza TV ndetse na Mibunda TV. Aho ni mu muzoza musanga amakuru yacu. Turi tariki 18 z'ukwezi kwa 11 2025 aho tugiye kubava imuzi muzingo kuko twabibemereye kubageza amakuru 5 kuri 5. Turi babandi mutuma tukabatumikira. Uyu munsi wa none aya masaha twatuvugana turi mu masaha 3 saa 4 za hano i Nairobi, ubwo muri Kongo ni saa 3. Urugamba ruratangiye hariya n'ubundi aho biti Gatanda ni munsi ya Gwitsankuku werekeza n'ubundi hariya mu Ngezi. Urugamba rwakomeye aho abana bahetse isezerano rwasakiranye n'ingabo z'abarundi ndetse na FDLR na FARDC n'ingabo zase zikoze genocide mu 1994 hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Twongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua Entertainment Rugenza TV Mibunda TV uwan mwese mudukurikiye ngaho, reka tubirize abandi tubaramutse bitewe naho uherereye udukurikira. Ni muri wa mwanya mwiza w'amakuru tubagezaho musi kundi abakunzi bacu. Reka tubanze dushimire kandi abantu bose bamaze gukora subscribe kuri aya channel yose muri afatanya bikorwa bacu beza. Reka nawe utarayikora tugusabe kugira ngo uyikore kugira dukomeze tubane nawe. Nk'ibisanzwe rero turi kumwe n'abandi mumenyereye gipfizi kuva kuri Mibunda TV1 ndetse kandi na Rugenza mwenyewe. Reka rero mbanze mbiyegereze basuhuza hanyuma twinjire mu makuru y'uno munsi. Bimeze bite basaza? Turaho turashima Imana bwana munyamakuru Joshua Entertainment. Yego. Kwikaza udahwema kutugaragariza. Nukuri. Uruta kwisa umushitsi. Ntabarugwa. Oya washaka rubaru rwawe. Ngayo nguko kubadukurikiranye hirya no hino. Tutarinjira rero mu makuru yacu y'uyu munsi. Ndi kumwe na mugenzi wanje hano kuri microphone. Ni Mibunda TV1 cyangwa se Kagunju. Aho niho muzoza musanga amakuru y'ukuri. Kuri microphone nitwe, hanyuma uri kubwanga bw'ijuma ni Joshua Entertainment. Watangira uhumeka buke kugira ngo nako cyane. Iyo buke yasinze igitumuzo uyivuge. Leta ye jalo. Iziba jalingezeho. Oya ni mu buryo bwo kubikora vuba ariko ntabwo kubera ko ushaka ngo bibe vuba ariko bangezeho. Ahubwo n'abantu bazavuga ngo nza kwima ijambo. No urabigaragaje. Ya mwaramutse bwana Rugenza. Mwaramutse wawa. Shuti bavandimwe mudukurikiye kuri Mibunda TV1 Joshua Entertainment Rugenza TV. Mwaramutse ho amahoro. Uyu munsi ni mu gitondo harakazuba keza Nairobi tuzusa amahoro. Yego. Ariko kandi turi Nairobi ariko imiti miri murenge. Kuko aho iminyonyo yaciri niho inkomoko yaciri. Kandi burya igiti nubwo cokura cyane ariko kiba gihagaze ku mizi yacu. Yego. Imizi yacu iri murenge. Ahandi aragenda atakara amababi n'amashami n'ibiki ariko haraho imizi ishinze. Rero abantu bose badukurikiye ico tubasaba ni subscribe. Subscribe. Sinzi ukuntu umunsi wejo mwiriwe mudakoze subscribe. Habandejo sinzi ukuntu byagenze bama bareba hirya. Ni mugaruke murebe Mibunda TV1 Rugenza TV Joshua Entertainment Joshua TV1 mukore subscribe mutwereke ko turi kumwe namwe. Usaye muri kino cyumweru bari bakoze neza. Hari umunsi umwe nari ngiye kuvuga kuri ruga byafukiye hatoya nuko nta sentere ruhande ariko nyine zari buriya sente izikorangiza. Izizamura yego. Rero katuje makuru yacu bwana Rugenza. Yego. Amakuru yacu ngaho urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment kwikaza n'ubundi duhaye ndetse turi kumwe na Mibunda TV1 kuko twicara tubageza amakuru 5 kuri 5 twarababwiye ngo urushinge rwanyu ni breaking news ni munda y'isi. Amakuru mwumva tubabwira nta handi mwo yasanga ni kuri amacano yose. Yego. Breaking news munda y'isi, amakuru y'ukuri, amakuru tosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua Entertainment Rugenza TV ndetse na Mibunda TV. Aho ni mu muzoza musanga amakuru yacu. Turi tariki 18 z'ukwezi
kwa 11/2025 aho tugiye kubava imuzini muzingo kuko twabibemereye kubageza amakuru 5/5 turi babandi mutuma tukabatumikira. Uyu munsi wa none aya masaha twatuvugana turi mu masaha 3 saa 4 za hano i Nairobi, ubwo muri Kongo ni saa 3. Urugamba ruratangiye hariya n'ubundi aho biti Gatanda ni munsi ya Gwitsankuku werekeza n'ubundi hariya mu Ngezi. Urugamba rwakomeye aho abana bahetse isezerano rwasakiranye n'ingabo z'abarundi ndetse na FDLR na FARDC n'ingabo zase zikoze genocide mu 1994 ariya mu gihugu cy'u Rwanda zigeze muri Kongo zihabwa intebe arizo ntera hamwe. Bari kumwe rero n'ababembe n'abafurero n'abanyindu n'abasharishari, abo nibo babarwana ubu twatuvugana ni uriya muhanda n'ubundi wa .0. Ngaye nguko bwana munyamakuru, amakuru y'imbone zacu atugezeho nuko ubu nyine isasu ryarivuze ubuhuha. Yego, intambara habaye ejo nimugoroba. Urabona defense za twirwaneho ziri hano mu Rwitsankuku, ariko reking zabo na patro zabo ziba ziri imbere. Ejo muri patro babona ko aduyi arimo yisuganya gutera. Muri kino gitondo abyuka zamuka Gatanda ngo aje kugera mu Ngezi nkigiye yogiye gutera Rwitsankuku, ruba rurasatse, ruba ruratangiye na twirwaneho. Ano masaha tubabwira intambara irimwo nibwo igitangira. Uwo tubashije kuvugana uriyo watubwiye ko intambara itangiye, ariko kandi ingusho ni yayindi. Aduyi ni kumupiga na kumondoa na kumuchaji. Nshuti bavandimwe mudukurikiye, ayo makuru tubabwira tumaze kuvugana n'imbona yacu iri yaratubwiye tubunyine urugamba turarutangiye, kandi Aduyi ni muoga, tutamupiga, tumuchaji, tumondowe. Yego, aya Rwitsankuku nuko niko ameza. Aho yaravuze nukuvuga ngo winutse Gatanda niho uzurengera mu Ngezi. Mu Ngezi ni inzira ija ruguru za Ngoma na za Gatongo, niyo nzira ukwepse inzira ya Mikarati ukanyura inzira yo mu Ngoma uzurukira mu Ngezi na Rwitsankuku ukika mu Minembwe. Nukuvuga ngo icuri Aduyi yashakira hariya nugufunga communication y'abantu bari ku ndondo yazabijabona handi na Minembwe. Yego, ico twirwaneho nayo idashaka kuhatakariza nukuvuga ntishaka gusiga communication ya bijabo na Minembwe igomba kubaho. Nukuvuga ngo ko baragwana mu Ngezi, ariko nubundi Aduyi nukwica no kwiba no kurandura. Ariko kandi ingusho ya twirwaneho nukumurasa no kumwirukwana no kumucajinga kuzageza tugeze ku mahoro, igihe bira bitero bizagira gute bizahagara. Yego, ngayo nguko twicara tubabwira amakuru 5/5 nuko ari yaho bita mu Ngezi nguko mugenzi wanje yarabibabwiye. Barimo gushaka mu buryo nukuvuga ngo bafashe mu Ngezi, Aduyi yafashe mu Ngezi, baba binje deja navuga mikenke baba bayifite mu maboko. Yego, nukuvuga ngo baba bakuye communication ihuza indondo yo hagati ni Buvira turanaje na Minembwe plito. Yego, na Minembwe kuko uri hariya mu Ngezi ni nawe ukomeza agira ngo ukomeza na uca mu Ngoma nabiriya bisambu byose uzinjira zanuza za Karingi. Oya, tubugice mu Karingi. Karingi ni Mikenge. Iyo baciye mu Ngezi ni hirya werekera nko kuri .0, ariko ntugere kuri .0 ni hino uhita ni Rwitsankuku ukika usha za Karongi. Yego, ngayo nguko ubu twatuvugana rero urugamba rurimo amasasu menshi, imbunde zikomeye n'intoya, amabombe menshi ibicika byabaye. Imbone zacu zatubwiye ko bitoroshe kabisa. Twaba tubasaba ngo mukomeze musabire ubwoko bwacu bw'abanyamurenge buri mukaga gakomeye, aho abanzi batuzi impande n'impande. Nubu umwanzi wari hariya za Bijombo, umwanzi waruhari nawe arazamutse n'ubundi yinjiye muri Gwerera ngo agiye n'ubundi kuza gutanga ramforo. Ayo ni amakuru y'ukuri tubagezaho bwana. Yego, urabona ingabo z'abarundi zirimo zirapushinga cyane kugira ngo zibashe kwinjira hariya, nubwo kwinjira bitaboroheye. Aduyi twababwiye ubushize ko uriya komanda Secteur Civile buriya Civile niwe wishe Nsanzabagano. Yego, Nsanzabagano wa Rudahara niwe wamwishe hariya musozi yari za Nyangezi. Yamaze abantu. Civile ni umugome mubi cyane. Ngayo nguko reka duhite tunyarukira ku munsi w'ejo hariya mu Mitamba, aho
turagarema isoko y'akazi rimwe n'abaturage bavaga ibuvira bakazamura ibiryo amafu imyunyu ndetse bakazana n'ubundi n'amasabune n'amasukari ibintu nkenerwa bya buri munsi bakabizana hariya rero mu isoko y'akazi rimwe yaberaga hariya mu Mitamba hanyuma abaturage bose bahariya n'ubundi abo bita ku Mugeti n'abo ku Muramza n'abo hariya mu Biziba bakazamuka rero bakaza muri ku Kiziba bakaza muri iyo soko none amakuru twahawe nuko ejo ingabo n'ubundi z'abarundi zari zakwiriye muri hariya Marango ngo habe mu mugoroba abaturage bavuye guhaha nibwo bahise babafungira mu mayira ahantu hose abaturage barimo bakeka ko bonyura barabanyaga barabeza ku buryo abaturage basubiyeyo gutyo nta kintu batwaye bwana munyamakuru ayo ni amakuru y'ukuri tubagezaho yego abasirikare b'abarundi bazamutse hariya bagenda ni nk'izangabo za Farango zagize ngo inzira bagiyemo ni inzira isanzwe bamaze kuhashika kubera ko intambara barwana atari ya leta yabo ari intambara y'inyungu y'abaperezida babiri bibisahiranda bafitanye bonyine y'ubugizi bwa nabi n'ubugome bukabije ngo bashike hariya basanga kugemurira abasirikare nta nzira ihari nta modoka ihari kuntu kuvuga ngo umusirikare abasirikare ba Kongo n'abaraba barundi bari hariya bari muri ryabaza bita ngo ni article 15 muri ikirizaire bagaza bayita ngo ni debrevu bakakubwira ngo yimbunde niyo soni nyoko niyo zo kurya niwe mwana niwe nukuvuga ngo ibizukane byose uzabihabwa n'ino mbunda yego ejo abasirikare abaturage baremuye mu isoko bavuye kugura ibya mbere byankenerwa abasoda niko gushira bariyeri washika bakakugura ngo rambika hasi washika ngo rambika hasi washika ngo barambika hasi none ukibaza ngo Gaspar baratuza wazivuga ubushize ngo hariho ingabo z'abarundi ngo niho hari amahoro ese amahoro anyaga abaturage kandi bamaze kubanyaga kugira ngo babahamure nimugoroba neza drone yama irara iri muri kira kirere cyo kundondo yayizenguruka kugira ngo ntibatekereze uzo banyazwe baze gutekereza drone n'ibyago igiye kubateza kiti bavandimwe twiyamye leta y'u Burundi taci hanyirengera abapfurero n'abanyamurenge yari haruguru tuvuye mu iriya leta mbi twakumvikana tukabana si ubwa mbere kuri murere ana 64 kirage gucigeze kubo nta munyamurenge nta mupfurero nta mubembe abantu bose baragihunze yego ariko baraswe baragaruka bararekonsiliya barabana n'ubunyine baragabirana baraturana n'ubu twagiragabira bababembe n'abafurero nabake ariko zino ngabore ziri hagati yacu z'u Burundi na Kongo zirimo zirantera hamwe zose zitakataka zintera hamwe zose n'amagroupe arme yose bagaye bafata nizo ziri hagati zibwira abafurero ngo ndimuhura n'ababembe zamara zikabwira abanyamurenge ngo mwebwe nti muri abakongomani mwe muri abanyarwanda icatuzanye nukubica noneho abantu bakabatraumatize yego abanyindondo mo declara barakora se manifestation nk'abanyaminembwe bafite aho bayikorera yego muniga ntamba bahagaze hejuru ati ugira ngo avuge mu mwice ntimwabanya ko arenga ruguru akicisha abahungu bari kumuramza kujya kwari kugira ngo ibyo byose bazokora tiyakagira uzovuga yego ngayo nguko andi mu makuru twahawe nuko Fureko yagaruye ijisho yari marira ijisho ry'ibumoso none ubu yadutunuriye iry'iburyo aho yakoze ikiganiro atanga rikodi urumvaga inkoni zakize imiti yari cyo yafashije ko barimo bamuvurisha imiti y'ibihuru none reka tubumvise amwe mu marikodi uko yarimo avuga Fureko wenyine ubwiwe uzo kurikirane imyaka yose ngizangaha uzawumva ngira indora ngo uyu ni fulani oya ukuri k'umuntu kugomba guhabwa agaciro ikinyoma cy'umuntu kigomba gukubitirwa hagaragara ningira ikinyoma cyangwa nkagira uburyarya mugomba gukubitira hagaragara ntibigenderere ari ukuri tugomba kugushigikira kuko yewe ibikomeri dufite ni byinshi kandi zagiye biterwa no kutumva umuntu gusa akamagira akamageneralize niba umunyamurenge umwe yakoze ikosa bikama ibyo abanyamurenge bose niba umufurero yakoze ikosa bikama ibyo abafurero bose izo njewe sindibamwo aho mbera mu buzima bwanje uzobaze amateka yanje je suis patriote iki ni igihugu canje nambaye iteni ifite ibisobanuye iteni yanje nambaye ya FARDC niyo kugwanira igihugu gusa apasi yo kugwanira basita siniyo kugwanira abanyabyinshi cyangwa se yo kugwanira abashare siniyo kugwanira barizi cyangwa bashimbi no yaje kumenya n'imirara iwega imirara s'il vous plaît tuyiteni twambaye niyo kugwanira igihugu siyo kugwanira umurara w'umuntu sawa sana
mwamwiyumviye uwo nguwo bamwita fureko baheruka gufuretse ejo bundi yari ameze nk'igihoma n'inzoka bita igihoma n'izifureka none yagaruye ijisho yarimo ari ry'ibumoso yadufunira iry'iburyo. Wumvishije icyo avuze uzi utegera umuntu wumve meaning yashatse kuvuga yavuze ngo azi n'amoko yose y'ababembe kurumva ngo abasharishari n'abarizi niboga baramubiwe n'abasebo barimwo basebukwe na ba nyirarume w'umugore ni benshi kandi yego ico njewe numvise ashatse kuvugamwo yashatse kuvuga n'ubundi kibazo gihora muri Kongo Imana ishimwe kwa gifite kandi akizi cyo kugeneraliza niba umunyamurenge umwe akoze ikosa bagahita bafata abanyamurenge bose muri rya kosa yego siko niba umubembe akoze ikosa ntibumve ko ari umubembe ari umuntu individi bagahita bafata abantu bose bakagira abanyamakosa nico gacagiye cicaga abantu bacu intambara kirarwana AFC iri kuri Goma yego kaminzobe bakamutemagura mu rweba ngo nuko ari umunyamurenge kibazo gikomeye cyane icasize nikihe nikifure kwa hayavuga kandi cyo twirwana izirwanira nico nyine bazomenya ukuri izibwira leta ngo nimureke kugeneraliza umunyamakosa ayahanirwe ariko generalite nimbi none nawe aravuze ati hano twadukorera umuntu ukarazira gusa ko ari umunyamurenge nimba umunyamurenge umwe akoze ikosa undi wese akagira reka babimenye none reka babimenye nubwo afitemo umugore wiwe mu bapfurero ba nyirarume buriya nutema ukosa atatemye ngo nukwitema kandi iwe zitema ibicimbu azosigara gutyo nje nza mbwiza abantu kuri reka tumuveho nta mwanya tumufiteho fureko akomeza furekere nyine mu myotsi ngayo nguko reka duhita tunyarukira aho bita Punia uwo bita Colonel Gapanda ubutwa tuvugana akaba yatawe muri yombi bwana munyamakuru. Yego hari amakuru avuga ko Colonel Gapanda yahamagajwe nawe Kinshasa ya muri audition erega ni politike ihari nukuvuga ngo nabijya bariko bashinja abanyamushebwe bizo baza bashinja babisetsa ibyo baza ibyo bicarije hari abakoneri bisogo ico bicarije hari abakoneri Kanyabu Mukiza nukuvuga ngo barimo baragenda bafata abanyamurenge bose bagende babicaza Kinshasa buraga niko muri prison tutega indege tahuja nta escort bafite ntibopaswa nta munde bafite baraho ngaho igisigaye ni ikihe ico bazakora imurenge cyose nta uzagira gute nta uzavuga kuko bazoba barengera amagara yabo ni kujya bavuze ngo isama amagara yije ngo umwe azasama ayiwe rero Colonel Gapanda nawe yahamagajwe ni muri wa mugambi wa Gisegeti yavuze ngo azagenda baratoramwo umumwe n'ubundi ni wakomeje n'ubundi arahamagara yashika abafunga muri prison n'abadafunze bagafungishwa ijisho ibyo byo birahari muri Kongo n'uwo bafunze tazaja mu rukiko bazavuga gusa ngo bamufunze bagaterera aho ngaho kugeza umwaka ugashira ta rukiko ntaki nta audition mutomenya ngo bimeze bitariko nawe yahamagajwe turaza kumenya ibyiwe aza nimba afungwa cyangwe niba ari busange bari abandi banyamushebwa nababisetsa bari hanze basa nabona bafungishije ijisho igitangaza kibaho bisetsa bafashe yari komanda regiment bafata abakomanda secteur n'abandi bose barabahamagaza Kinshasa ngo bashike bose baca muri audition basanga barera babahereza affectation bisetsa bamuaffecta Bunia bamuaffecta nani Bunia ngo arangize kugeza n'ubu nyine ntibaramwohereza bamuhereza basohora bamuheza affectation bamwimico bita federute nukuvuga ngo affectation muri Kongo bivuze iki baragutumye ariko ico bita federute urwandiko rw'inzira rukujana kugira ngo abeho mize nukuvuga ngo nyine abarirwa za Bunia ariko araryamye Kinshasa amakuru y'ukuri reka tuyabasobanure nukuvuga ngo masunzu amaze gufatwa ari bamwe mu bambari be se cyanga bamwe mu batretere bakorana 5 kuri 5 nukuvuga ngo ni ba megauche na ba droite ba masunzu abo bose ko baragenda batoratora mu biravugwa ko Gapanda nawe yarumwe n'ubundi na masunzu
baheruka guhamagara uwo bita koloneli n'ubundi Bagaza Emile, ubu twatuvugana akaba yaritabye ari muri Demiap. None Gapanda nawe yafashwe, bose ni kagatebo kamwe. Turagira ngo dusobanurire abantu banabyumve, nukuvuga ngo bose agatebo kose ka Masunzu karanuka. Masunzu kararira ijisho rimwe ahafungiye, andi majisho yose nayo yo ku ruhande babagenda bafata. Nukuvuga ngo ntibamwicaza, iyo ntabwo ari kesi y'imwe na Nyamushebo, ni kesi yabo yihariye, nta kindi babazira. Hari ibyo babagenda babaziza, hari amadata babagenda, bivuga ko dosiye ya Masunzu irakomeye kurenza amabuye, irakomeye kurenza amategeko. Yego. Ngayo nguko tugana ku musozo w'aya makuru tugira ngo tubabwire aho bita n'ubundi hari ya muri plane hari havugiye amasasu menshi, rero turangiza amakuru yacu bwana munyamakuru. Hari kuri Gatobwe havugiye amasasu menshi, ariko amakuru y'ukuri nuko ari abazalendo babasubirana mu bonyine na bonyine bwana munyamakuru. Tukaba dukomeje gushimira Imana ya Isiraheli ko yayikomeza kuba bonyine batumvikana, kubatanya kugira ngo bakomeze basubiranemo. Yego, ntiboreka gutana kuko ntiwarabibonye ikiganiro Colonel Rugaba yakoze mu Minembwe. Yego, yari kumwe n'umusirikare uje kuri uwo mubembe, ni barumembora umufreje umwe muri abo. Abantu bose ntabwo ari abagome rwose, abantu bose usibye kare agatsiko ka leta niko karimo ubugome bungana kuri, ariko abantu bose si abagome. Hari abantu batumva impamvu abanyamurenge bapfa, hari abantu batumva impamvu abanyamurenge bari discrimine, hari abantu batumva impamvu umunyamurenge ahigwa bukware, hari abatabyumva. Rero abo ngabo yagaragaza iyo mvugo, aba bati ubu ngubu nawe tukira umufurero wabaye umunyarwanda, bagatangira bakayakaba amasasu bakarasana. Nizo zizongizo biri muri plane, ariko kandi biri mu mpamvu zimwe zizatuma leta imenya ko ibyirimwo yagezeka. Ngayo nguko kuzukuri indege nayo yari ikomeye, nayo yacuruzaga amabuye y'agaciro, ejo rwose ikaba yarahiye, kandi ngo yarimo ministre usaye yahiramo ni ya ministre ubwayo, ni na ministre n'ubundi niwe wari nyirayo, kandi buri yagwa ibyago bibi nugushugahiramo, ariko iwa mahirwe yagize nuko ari indege yahiye, iwe ntiyahiramo ministre yari ushangwe isigare. Oya, abanzi b'ibyiza bazoza bagenda basha mu bumwe n'ubundi. Urumva umuntu indege gakuriya nawe arashobora kwicwa na tension kubera akababaro k'indege, kawuzugura indege ari umukene. Ngayo nguko andi makuru turaza kuyabakurikiranira 5 kuri 5. Tubibutse ko wari ku buhanga bw'ibyuma n'umuhanga bigatinda ni Joshua Entertainment, naje uri kuri microphone ni journaliste ditala www.co.gakuri UK. Turi kumwe na mugenzi wanje Mibunda. Yego, TV1 Amadou w'Imurenge. Indare za salamu.